ma un drap à bouestre et deux déos à brésonique dans un drap à bouez embu ma thèse à poésu ça évidemment au poésu ça qui ma labour zokin et donc les Perpignan pas me sgoelet et bars Ouest France Gemenaden évite post-labour à me skemeret à mort Rener produit des braises et donc les Perpignan au labourat et vigneron catalan pour les pemblois à nous et d'une et peine en embréguérésé. Bon, plus juste au Perpignan, hein, Nostra. Mais bon, rendez-moi dans un endroit d'Arvro, et nous inquiète Pegouls, à Pemes Goelet Argemenaden, vite dans la Renner produit des braises, et d'où noir internet, t'avais peut-être avoir une fin, mais raque à pèse, ou scrivet la Gemenaden, ou plus juste. Et des ou à Kaut, ce qui en prenait de. Diwar ben dans embreguerégio juste à ce qui en prenait divé pbza ddnf dans sevenadur brace assembles vraiment avec Stalia et au produit des brace 16 produits des brace et Brest azé on scouet reprise spéciale et vit prisia une an benac pen embregueres benac et nos gret trau brau evitar brezon à Rouet des Vézards, après c'est les anglais prise Canado à Brésonec, prix de l'ambassadeur du Breton. Mais Pézagon Néo en Denze, en Den Azobé Prisiet, Azéo Pot Coref, Mathieu Breton, Azo Renner en Embregueres Coref, Arbière Coref. Edouard Prise Gantin à Bloissé, ben Monara Wara Leuren, Dirac, Eis Canadut. À Monara Wara Leuren, à Prisietéo Dirac, Eis Canadut, Péguir, Enneus, Gret trau mat evit dioren ar brezonek. Square vat eo evit ar real, ma fel derap. Bon. A setu ur vroal. Italie. Bro Italia. Un embregere zo kichen naonet an vet les coteaux nantais. An embregere penaos a laka, bon, edeus, guergez zo. Gant fouez bio, fouez gounezet gant apes des andet biodynamique, ce qui est spécial, non, mais mira force. On dutze aux deux IV à wers produit, mais da wers IV produit fardet diwar ar fouez, diwar ar libérage. Bon, c'est tout, chisra rien. Pour deux lavaret dans Enporzia, l'importateur italien, et où on ezel ce produit des braces. Neuze en Emporzia neus l'arrêt justu. Ah bon, produit des braces, neuze red EVF sevel rumat produit gant idanteles brace. Hag int, neket labour cotonante a voelant mar ar skram. Labour en Emporzia eo en neus gret ar pakaduriou. Et en neus savet andraze, en neus krouet ar pakaduriou. C'est ce packaging parfait d'ailleurs gant Herminigo, Braise, scrivet et Brezonek, hag ur frazen ver et Brezonek zo dindan ar ger Braise, ar chizgwela deus Braise petra gise zo. Et daobil nao ne sinet ar garta yad ar Brezonek, Rambro. L'idée unan d'agenta ne boude ne sinet à l'idée tri, enfin ne boude daobil ezek trizek. Hag evit kaout a liveze neus kaset d'aben un toulat au Bérou, evit ar brezonek. Nous je vous disposer d'un houdé. Andraze zo un dra d'anzonge a bouez. Dre bras, pa vez komzet eus brezonek e bet an ekonomiez e vez l'arret justu, mais à quoi bon? Peta zegaz din, da beda servich da netra brezonek. Sais-tu Alies. Hag damzon, j'ai ret chanj un tamik doare da zegaz an trao. Neket petra zegaz din ar brezonek, petra a rand dan ar brezonek. Apel ur c'hoaz, petra a roan, me d'ar brezonek. Neuze, bon, war an tu kleiz, meus laket gerioù a den d'ar à quoi ça sert. Neuze la raison rationalisante, la raison instrumentale. Neuze, red EVF komzet vez deus benvek, deus priz, deus effet dustet, deus poel, deus gounet, deus resevi en dravenak. A deus un tual, vo komzet kentorz deus un oberen, deus talvoulegez,
neket de prise. Talvoudegez neket même ster. De ster, de sroant, neket de squel nemetkin, de sroant. De srana drina gant a real, neket gounit nemetkin. A deus diba, un dra diba bet, neket un dra reseve. A ben ar fin, a frazen a dindan, neus talvoudegez ebet, comme kementra an eus ur prise. C'est-tu logo produit hebreiz a zo bet e galek nemetken met pa pel, a bremañ e hel neus ur spiou et touez an izili ober pe gant ar stum galek, pe gant ar stum brezonek. Ur choaz zo. Bon, skritelou zo bet peget e Paris, e ar metro, vez mon eus gwelet dija, plijadur pen da ben, setu perak un deut meus kemeret ar post, a ben ar fin, a bek d'ar plijadur, d'ar plijadur, da di. Breiz da danva, se zo skritel al, a oa bet peget e Paris ive, met ar mar eze, e oa skritelou gant brezonek e Paris, a skritelou gant galek nemetken e Breiz. Se a ziskwez, er pen kenta, e vez e gret gant ar brezonek evit a begou marketing en ben ar fin. Bon, mat pe fal, mo semañ, met evit a begou marketing, a rendal vez e laket brezonek e Breiz ive. Vraiment, e vez gret gant skritelou ol brezonek pe diou yezek e Breiz ive. Ouf. Brut follenou, ben brut follenou da la reteo prospectus diou yezek, a vez gret ganean bep bloa da gaver gwell erman, gwell Breiz, brut follenou diou yezek pen da ben, a vez skignet e pepler e Breiz, e daou vilion a diegezi. Se era un tamm bruderez da brezonek ie, un pe fal. A bruderez e brezonek. Neus e bruderez pe galek, pe diou yezek, pe e brezonek nemetken, a reon. A bruderez brezonek e vel just e c'helaouenou ol brezonek, giz ya, da skwer, pe, bon, aliam n'era ket bruderez, mais pe tra bremañ, pe tro gise, bon, gret on eus bruderez, ol brezonek, met a wechou ive on eus gret bruderez ol brezonek e kier, pe e Breiz rebra. Skritelou ol brezonek on eus gret ive, ur c'houlzad bruderez on eus gret a wech diweza, kant tregont dregrand eus ar skritelou ol brezonek. Neus e mesket doa e kier, skritelou e galek, peur vuia, je dirais oa dek a triugen eus ar skritelou ol e galek metken, met bez e oa ive tregont dregrand eus ar skritelou e brezonek nemetken. Hag sonjet on eus, marteze e oa gwir, marteze ne oa ket, met sonjet on eus, e oa efe du sort evit ar brezonek. Lakad traoù ol brezonek ar wech an amzer, eget lakad traoù diou yezek a hed ar wech. Evit setur skritel ur boa gret da gaver ugen bet deiz a bloa ar gevredigez, hag merci da, gant lizerenou bien tout. Diou yezek e oa, an digarezi. Ze a vez kavet ife a liez bars ya. Neus e oa memez sonj peus marteze ar kadi gant produioù bars, ar c'harigel. Neus e memez raio, me aze o kentor evit ar sevenadur, neus e leorioù pladennou, prenadennou sevenadurel ordinal eus an tu, souten ar an implij, pa brennan traoù besavet e Breiz, krouet e Breiz, eus an tu. A tudal, just produit e Breiz a embam traoù e brezonek, met embregere chiwal, ar wechig an amzer d'an nebeta, a zo boaz da embam traoù e brezonek ie. A ze eus kredi mutuel, ar wechig an amzer, e rian bruderez e brezonek. Pe enaf en eus gret bruderez e brezonek. Ar wechig an amzer ive, pas a liez, met bon, greto deus. A penadou, be kavet vraiment fonus a war, stank a war, penadou e brezonek, di war ben traoù a den d'an ekonomiez, traoù sirius, mais bon, traoù a bep sort, normal ou ben fin, la kad ar goz war neus ur spitra e brezonek.
Bon, traouzé avec signet gagnant, kiniget gagnant, pavez embregereju nevez au ton, belboa ez eus un tregon embregerez nevez au ton, barza gevriges produit de breiz, neuze vez kiniget deo, kemer tiket edu traouigou gisse, evit m'avait fait diouiezek traou en embregerez. Savet on eus ostiou, pinviou, pédagogal evit displegad klaskarium ri c'hoant dans embregereju da vont d'ober dravenag evit ar brezonek. Neuze eo mat kinik deo pinviou pédagogal evit diskouez neket diez da gentatout, evit diskouez eo possible, evit diskouez a pez o deus gret ar real, hag evit digaz deo discoulmou, da square. Un embregerez avait fait adu, evit sevel penos vez an det an draze. Gemenaden drebenkons, un message d'attente, gemenaden gant respondeur, war respondeur. Alors gemenaden evit a respondeur. Bon, tuzo avait fait adu, evit sevel un dravenak, diouiezek, pe teiriezek zo ken gant ar sornek ive, pe gant ar galo, pluar, an zunket. Men ne ouzon ket tamm ebet penaos ober. Da biou e c'hellon goulenn an raze. An neuze, en niveren ispicial se eus ar men, eus dispeget penaos ober. Da biou e c'hellon goulenn sort traoù. Ur benvek all on eus savet, ur film ber, ur film a bad daouzek minuten, sonj mat, ar filmze a helit tapout war internet, ez a war, pe war lerc'hen produet e breiz e kavoc'h ar filmze, tu bennak. Ar film an vet brezonek hag embregerezioù, ma vez diskouezet daouzek den, pen embregerez, pe pini aneo, o tisplega perak o deus roet ur plas d'ar brezonek en o embregerez, pe en o stal. Amañ, ar pod a welet oa a ze, zo ar pod deus casino en Orient, pe l'Armor Plage, ne war ket brezonek, ne displega a ra, perak en eus laket traoù e brezonek en estal. Ha neuze, daouzek testeni mosse, evit displega peta heller ober gant ar brezonek. Tud o displega, ar pezh o deus gret. Ha tud a bep seurt, a he eo ar stal vras, met bezo ive a re a fart ar whisky etu, bezo ur bankour, bezo tud a bep seurt. Potret diawant o deus savet un embregerez diliat, ar merk a galon. A bep seurt tud ben ar fin, evit diskouez e meur a zegouez e c'heller ober gant ar brezonek, a riz kouerioù. A c'hoaz ur benzeg nevez savet un diskouezadek, ober a reomp gant ar film c'hoaz, met gant panelou skretelou bras, gant temou, a taou ar mem estem, ne met traoù modern a war, traoù eeun, ne veut a dra da len, neuze eo sympa, ar fel deoc'h, teurel ur zel ouz ar skramouze, ouz ar skretelouze. Hag ur skeudenn a vremañ ize, skeudenn a vremañ. Setu a pez a lavar penaou embregerez stalioù bras. Ur skeudenn a vremañ a zegaz ar brezonek. Setu produioù bremañ, war tout ar produioù-se ez eus un tamm brezon. Met e meur a zo are, evit produioù-zo e teu ar brezonek da veza vel un nerz evit gervel an dud. Ar ger breiz e breiz kola da skouer. Skrivet e bras mosse. A zo un dra c'hall an dud. A hendal, pa vez skrivet krampouez ar vro, giz e tran ar skeudenn krampouez ar vro gant ur skritur un tammik gotik, ma fel ezo en gounel kenan. Evit diskouez ez eo ar produioù en gounel. Bon. Meur a zo are zo d'ober gant ar brezonek. Evel just gant ar whisky etu, vez plijet ar brezonek en ur mod cheur kenan. Brao a cheur. Pe pini neus dibabet diskoulmou disañvel. Evit palioù disañvel ive. Ha met ar gefridi du dia a zo plijoù sort. Vez e c'heller c'hoari, de loisir, de s'amuser, se détendre, etc.
Zezo a pouez bezek ele c'hoari gant ar brezonek ive war ar pakadurio. Frazen ver e brezonek zo skrivet war pep gal pretezen. Bon, fentus a plus juste eo, vel just neo ket kalz dra, ne zaket gwal bel. Met koускoude te an dud da gemer pers da d'ober gant ar brezonek. A zoken ma vefe gant ar frazenik bihan tout a neuze ar pal bremañ evidon, mais o lakad an dud da vont un tammig pelloc'h a da gemer pers d'ober un dra bennak. Don da veza oberiant d'ober un dra bennak gant ar brezonek. Hag ar c'hoari, a c'hell beza un doare da lakad an dud d'ober un dra bennak dre ar c'hoari e brezonek. A skouerioù evel just er Fnac a Rennes, brezonek diouezek. Bon, a ze un apotikerez, a ti a louzou, ar bar a er, se zo a bouez d'am zonjrak, neus tamm galek ebet. Pegur eo anat. Anat eo e komzer eus bara, mod pevod. A neuze, pegur neus galek ebet, e zo e kalz efe du sor, bekan ver ar brezonek. Modal a ze, ez eus un tu e brezonek pen da ben, kafe, te, gwispit, sal, hag a respond e galek, pe an doare galek, a zo en tual. A nemes mod, vez labourek gant an dud, kafe, te, gwispit, ta dal vez an traze. Bon, skouerioal, a beut seurt. Setu, dit ma vo breiz ar vro gaer. Bleunus kengredenni, a digor war ar bet.